Dumelang, ke a le lotjha, ke a le dumedisha go semoya ka Dr. Magabo, le gone ke rata gore dire story time. Story time se ke ratang go le botsa sona ke story sa mosadi ba bego ba mmitsa gore ke Jane Doe. The reason why ke le botsa story se ke ka baka la gore ka ra story se re na le a psychic ka mogare ga story se ke. Psychic ke motho le o bereka jwale ka kore psychic motho le o na le dimpho tša semoya, motho le o bereka jwale ka ngaka goba ka ba bereka jwale ka moprofeta jwale le jwalo. A psychic ke motho wa go thuša batho, ke motho le o kgona go kopana le kore o kgona go connecta le other spirits, o kgona go connecta le badimo, o kgona go connecta le di-spiritual guides, di-guided angels jwale le jwalo, a kgona go thuša batho. Ke fela ke gona le video ke dirilego ke le botsa ka mehuta ya mešomo ye le gore batho ba ba dimpho tša semoya ba ka šoma. Ka bolela gape gore o ka ba a medium, o ka ba a psychic, ka bolela gape ka re o ka ba a psychic detective, mo e leng gore o tlo kgwetša ile gore ka nako ngwe o kgona go šomišana le maphodisa kudu go ba berekišana le di-case tšela tše di-strong, tšela tša go ba le maatla, tšela tša boima tšela o kgwetše le di-case tše e le gore ke di-case tša dipolao, ke di-case tše e leng gore tša di-serial killers, ke di-case tša di-hijack jwale le jwalo. So ka nageng tšela tša bo America goba nageng le tša bo UK jwale le jwalo, di-detectives tša ka mola ba šomišana kudu le di-psychics gore ba kgone go ba thuša go rarolla di-case tše ba berekanang le tšona, gore ba kgone go ba thuša go hwetša batho ba e le gore ba bolaya batho ba bangwe jwale ka di-serial killer jwale le jwalo. So ka mo nageng ya rena ya Africa ntho ya mohuta wa sehlwe ba gona, mare ke a tshepa gore ge nako e ntše ya then le bona ba tla thoma go recognize batho ba tshwana le dingaka, batho ba tshwana le baprofeta jwale le jwale ba ile le bona ba na le dimpho tša semoya gore ba kgone go ba thuša ge ba ntše ba ilwa le bosenyi mo nageng. Okay, pele re thoma ke rata go amogela ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenanong la rena la semoya ka Dr. Magabo, ke a le amogela gape ke re mošate gomme ke le ipsine ka taba tše ke le tshwaretše go tšona, le re ge le ipsina ka tšona le gopole le fele le subscriber le like channel ya rena le kgotle le notification bell gore ka mehla re uploada le kgone go tseba. Story time. Story se ke le botšang ka sona ke story se ba se bitšang gore ke story sa Jane Doe. Jane Doe ke a true story, ke ntho e le gore e diragetše ka nnete. Ka December ngwageng wa 1984 kua nageng ya America mo stateng se ba se bitša gore ke Pennsylvania, gaufi le bridge le ba le bitša gore ke Brooklyn, go ile gwa hwetšwa setopo sa mosadi se lahletšwe gona mona gaufi le bridge le le bitšwa gore ke Brooklyn. Ba re tiragalo ye e diragetše 2 days before Christmas Day, go ra re maybe ka bo di 23 tša December 1984 go hweditšwe setopo sa mosadi se lahletšwe gona mo gaufi le bridge la Brooklyn. Mosadi o ke ba re ge maphodisa ba fitlha mola le bona detectives ba fitlha mola ge ba checka ba ntse ba lokola setopo sela ba hwetše le gore o bolailwe ka tsela ya go kgamiwa, strangulation. Ba re ebile le matsogo a gage a be a gokilwe goba a bofilwe ka thapo e koto, ba ba mofile matsogo ba mofile le maoto, mohlomong ba ile ba mmofa pele before ba ka leka go mmolaya gore a se ka kgona go tšhaba. Ene ba re bile ba hwetše gore mosadi o be a phuthetšwe ka lepae le le green la mašole. A ke ratsa gore mašole ge motho a se tša joina bošole mo la ba fiwa di-uniform and then mašole ratsa gore ka nako ntšhi ba berekela kudu kgole le gae mo e le gore tla ba sale ba sepela ba ile nageng tše dingwe ba šoma gona, so go na le tše le gore ba fa tšona di-uniform, ba ba fa dilo tša tshwana le mapae, di-sleeping bag jwale le jwalo, dilo tšao ke tšhireletša le tša gore ba kgone go apara ge e le gore o tla ba go tonya bošego jwale le jwale ba apare ba kgone go tutela. So motho ba mokgwetše le gore o be a phuthetšwe ka lepae le le green la mašole. Ge ba lebelela setopo se sile sa tšewa ba se iša mo ba se išang gona gore ba dire diteko, ba dire di-test gore ba kgone go hwetša mo information ya gorena motho e ka ba e le mang, motho a ka ba bolailwe ke mang. So ba rile ba ntse ba dira diteko tša bona ba hwetše le gore mosadi o na le 30 years.
ene ba re ga bantse ba mo testa mola ba testa le madi ba kgotse le gore madi a gage a na le di-drugs go ra gore ke motho le gore o be a ija di-drugs that's why madi a gage mo gona a na le di-drugs. So ba lekile gore ba dire di-test gore ba kgone go kry-a gore na mosadi wa ka ba bolailwe ke mang, mara unfortunately a se ba kgone go kry-a mmolai gore na mmolai ka ba mang gore motlhoma ka ba check le di-fingerprints tša ba gore ba kgone go kry-a mmolai mara ba se kgone go kry-a di-fingerprints ga ba se ba kgone go kry-a di-fingerprints gore gore motlhomongwe motho a bego a mmolaile motlhomongwe o be a apere di-gloves that's why ba se ba kgone go kry-a di-fingerprints. A se ba kgone go tseba le rona mosadi o gore na e ka ba ile mang ga ba ntse ba di-test tša bona a se ba kgone go ka kry-a mabitso a gae gore na ke mang le ba kgatha di-picture ba publisha mo newspapering tša bona mara ona motho le kgone go mo identify so ba se tsebe gore na mosadi ke mang lebitso la gage ke mang sefane sa gage go fitlhela mafelong ebile ba decide gore no a re motheng lebitso ke ba motho ba re ke yena Jane ba re no sefane re tla re ke mang sefane re tla re ke sa ga Doe so ba lebitso la ke yena Jane Doe. So kwa ke Jane Doe wa mathomo okay so go na le bo Jane Doe 2 na Jane Doe 3 jwale ke ba bantši bo Jane Doe. Bo Jane Doe kore mosadi o mongwe le mongwe le gore setopo sa mosadi ka ba ngwana e ka ba motho o mogolo se le gore ba se hwetša mo nageng ya America mohlomongwe o kgwetše le gore ga ba kgone go ka tseba rona setopo seo ke sa mang ba kgone go identifya setopo seo gore na ke sa mang gantši batho ba ne motho a re ke Jane Doe mara o ba le number ya gage gore ba okay let's say ke Jane Doe number 13 goba Jane Doe number 27 ba tsebe rona ke o mo feng go le motlha ba ka kgona gore ba tle ba kgone go tseba mabitso a gage ba kgone go tseba gore okay ke ena Jane Doe o no la goba le mo ile gore mafeletša ba ka ba feletša ba tša setopo sela ba se boloka ka fase ga lebitso la Jane Doe let's say ke Jane Doe number 27 gore o kgone go tseba gore okay ke lebitla la Jane Doe number 27 ka morago mengwe metseng ge batho ba ga bo Jane Doe ba ka tswelela ba kgone go tseba gore okay ke Jane Doe number 27 ra tswana bolokilwe kae jwale le jwalo. So ba banna gantši ba bitša bo John Doe so ke ka mokgwa ba bitšang ka gona e le ge ba leka gore ba ba identify ba kgone go tseba gorena ke bo mang. Mosadi le yena ba ile ba leka go nyakiša mabitso a gage ba se kgwetše selo mafeletše ba mothea lebitso ba re kena Jane Doe so ba ile ba feletše bile ba tšea setopo sa gage bile ba ya ba se boloka gana mola the local cemetery gana mola motseng wa America o gopole gore ba moloka ba sa tse borena ke ena mang. So ka ge ba ile ba nyakišiša gore Jane Doe e ka ba ile mang o bolaile ke mang ba se kgone go hwetša selo ka case ya gage wa se be le ntlha le thito mafeletšong case ela e ile no ba case e le gore re no re ya tonya ga ena mošito ga e kgone go fetela pele ga e kgone go movela pele ba no feletša le gore ba e lesa di-file tša gona di dula mo di dulang gona ka ra di-drawer mo ba bjang di-file gona ba re after 15 years Jane Doe a kry-ilwe a tlhokofetšwe kore 15 years after lego la Jane Doe after ba sena go hwetša setopo sa gage go ile wa ba le detective ye nngwe ba ba mitša re ke Detective Stevens o ile gore o ile a movela nageng ene le ya mola Pennsylvania a thoma go bereka gona mola police station o ile gore e bego e tshwere case ya Jane Doe. Detective Stevens ba ile ba mo fa case ye nngwe ya mosadi o mongwe e sego ya Jane Doe so few days after Detective Stevens a movetše mo nageng ye nngwe o ile a decide gore a sepela a yo bona e psychic ga yo bona psychic o be a yela ditaba tša gage go no kwa rena taba tša bophelo di sepela jwang bokamoso ba gage bo eme jwang so o tla ga fitlha mola go psychic yewe lebitso la psychic yewe ba re ke Lorraine so o tla ga fitlha go psychic Lorraine o no mmotša mabitso a gage mara a sa mmotša gore yena ke ena detective o gopela detective ga ba apare di-uniform ba ka parela diaparo tša bona disutu tša bona mara psychic hela ile ya tseba immediately gore motho ke detective mmereko o šomang o šoma jwale ka lephodisa o šoma jwale ka a detective ke motho wa go thuša setšhaba so immediately psychic hela ya botša yena detective ya mmotša ya re wena detective o bereka case tše pedi ka se sebaka o na le case tše pedi tše digolo tše le gore o busy ka tšona so detective sa gane tša re nna ke na le case e tee fela psychic ya mmotša re no ke tše pedi yewe ya bobedi ke case ya kgale motho o na le 15 years a tlhokofetše ga senkela tseba gorena ke ena mang ebile a senkela tseba gorena o bolailwe ke mang
so detective a no tlabega ba ile sa gana mowe. So the following day ya gona detective o rile a le ka mmerekong a no decide a no checka ka mogare ga di-file ga ntse a searcha ka mogare ga di-file ke nnete a hwetša case engwe le gore ke case e le gore ke gale e dutše ga a hwetša file ewe ga a bula file ewe a hwetše le gore go na le file ya mosadi le gore o na le 15 years a tlhokofetše o ile gore a senke ba kgona go tseba mabitso a gage gomme ba fetše ebile ba mothea gore ke yena Jane Doe. And then gwa diragala gore detective a decide gore a founele psychic yela a mmotse gore ke checkile di-file ke hweditše file ye le gore motho wa le o na le 15 years ke yona file e tee ke hweditšego ya motho le gore o na le 15 years a tlhokofetše. So ge detective a ntse a tlhalosetša psychic ka file e le gore o e hweditše, psychic a thoma go ba le divisions, a thoma go ba le dipono. Psychic o re o ile a thoma go bona mabone a ma-green, di-street lights tše le gore e be le tše di-green in color. And then di-street ko re bona street lights tse dintšintšintši o ka re di be di sepela di move along goba di sepela mo tseleng e le gore ba bitša gore ke road 78. Road 78 ke tsela ye nngwe e le gore e gana mo la Pennsylvania go la America. O re ga ba lebeletše di-street lights tšela o bo ka re mohlomongwe o lebeletše mmepe wa New York. Ebile o ka nna gore ebile o lebeletše kore mmepe ole wa New York ebile o kopane le mmepe wa Pennsylvania, wa Eastern Pennsylvania. O re ga ntse a lebeletše tšona di-lights tšela a bona ebile di sepela di feta le mola le bridging lela la Brooklyn. O gopole gore Jane Doe ba mo hweditše a latlhetšwe mo le bridging la Brooklyn. So psychic o ile a feletša ebile a bona le bridge lela la Brooklyn. So o re gantše a lebeletše o re a thoma o kwa le smell kore a kwa o ka re kore o nkgelwa ke monkgo wa New York. Re gopola gore New York ke toropo e kgolokgolo mo e leng gore ke toropo e le gore dilo tše dintšhi di a diragala ka nako e tee. Mohlomongwe a kere ke toropo e le gore ke monate, ke di-party, ke mašatša, ke meši ya disekerete, ke di-drugs, mohlomongwe le di-power station gana moo meši ya di-power station jwalo le jwalo. So o ile a kwa a nkgelwa ke monkgo wa New York City. And then ga ntse a sa lebeletše a ntse a sa ba le division a thoma go ba le vision pono mo e le gore o bona a truck driver. Wa bona gore motho kore o bona a truck driver wa bona gore motho a bolaile go Jane Doe ke a truck driver. O ile a bona truck e telele a bona le motho le gore wa irile mara o ba sa kgone go bona sefatlhego sa gage. Ore a bona gape le a truck depot kore truck ela motho la a rile a truck ela ebile a ya go iphaka mo truck depot. Truck depot ke mo le gore o phakiwa di-trucka gona. So nampile ke ga thoma o phafarega from pone la gage. And then ka mehla whatever be wa e bona o ba botša detective o la gore ke bona so ke bona so ke bona so. And ba re nako tše le gore Jane Doe ga ba a bolaiwa goba ebile a hwetšwa gana mola ba mo hweditšeng gona ka nako eno ka yona ngwaga wa 1984 psychic e re bolelago ka yena Moki e be e sa le mosetsana mohlomongwe a sa na le ma 15 years 18 years 20 years gana moo o ba sa le very very young. So ge antše detective a bolela le psychic over the phone, psychic o gare o bona division tšo ka mokana tšona ebile o kwa le di-smell tšo ka mokana ga tšona gomo o tlhalosetša detective nto ngwe le ngwe ke le gore wa e bona. Ge ba fetša go boledišanana then ba dropa phone a gona taba kgwedi tše pedi ka morago ga gore detective a bolele le psychic, detective ba mo fa case yela. O tseba detective nako we a senke a bolela le motho ka mmerekong wa gae gore gape nna ke rile ke sepetše ko consulta le psychic ke ya go check-a tša maphelo ya ka a mpotša 1 2 3 ebile a sa mmotse gore ke tsamaile ke checkile case yewe ke hweditše ka re ke mo founela a mpotša sele seke ga se a di bolele e no ba sephiri sa gagwe o no kgomola. So wa makala after 2 months ge ba etla ka file ba mo fela ba raga detective case ye ke gale e dutše ke gale e tonya thoma go bereka mo go yona re santse re hwetše molai wa Jane Doe. And then ga ntše a nyakišiša ka yena then detective a thoma go bereka godima case ewe
o kgwetse le gore ga ntse a lebeletse file la a e searcha ka mogare go kwa all the details ka moka a bone ona go diragetseng a kgwetse le gore ka yona nako ene la ka ngwaga wa 1984 go na le truck driver a kere motho e le gore driver ya di-trucka o e leng gore ba ile ba mo tshwara o ba tshwaretswe mabaka a dipolao e be le a serial killer ka motho e le gore o bolaya batho ba bantšhi kore batho ka bontšhi ene o ba bolaya ka pattern e itseng serial killer engwe le ngwe e na le pattern yane e le gore e bolaya batho ka gona so serial killer ba re e be le a truck driver o e le gore o be a rata go nametša basadi ba e le gore ba na le meriri e mekhibidu e meredish akere ke basadi ba makgowa ba e le ba na le meriri e meredi ke bona a bego a ba nametša go na more o mo brown goba o mo black goba o mo blonde o ba sa go nametša o ba nyaka ba le ba meriri e meredish fela and then ga a seno ba nametša a ba bolaya ga a fetša o tšea ditopo tšela tša bona a ya a di dampa goba a di latlhelana mola nageng mola so ba re ka 1984 yona truck driver ye ile ya tshwariwa and then ge ba sena go mo tshwara and then ke nnete ke ba motshwere right handed so a ka se ganetše a accepta ke nnete a amogela a ba botša gore ke nnete ke amogela molato ke di dirile dilo tšo ka mokana ga tšona o ile a bolela mabitso a di-victims tša gagwe batho ba le gore ba bolaile a ba kgona go ba šupa mo dinepeng tše le gore ne ba di tshwere le bangwe ba e le gore maphodisa ba sa tsebe ka bona o ile a bolela le ka bona gore le moketekete ke modampile kae jwale le jwale gomme ba ya ke nnete ba kry-a topo tša bona mare ge e le sa Jane Doe sona o se ganna a re o yena a sa bolae ke nna le ka mokgwa boleleng ka gona a bolailwego ka gona le ka mokgwa e le gore o tlemilwe ka gona nna dithapo a ke di tlemišowe a ba bontšha gore yena o di tlema jane ke nnete ba checka batho ba e le gore yena o ba tlemile ka dithapo ka gona ba bofile ka gona ga ba tshwane le ka mokgwa le gore Jane Doe yena o bofilwe ka gona so serial killer o ile a ya tronkong and then a felana mo tronko tsore nageng tša ba America go ka no bolaya motho o ya tronkong for life ka nakong ba ka go atlholela leho mohlomong ba go atlholela thapo go tšela gore o išwa thapong execution ka nako ngwe o kgotse ba gwebile life ka moka goba ba kore ba go ba mengwe e mentšhampe le gore ba tswa gore o ka selo o tswile o tlo no kgwela gona mola tronkong o tlo no tšofalela gona mola so ya ba nthela gore le yena truck driver sala no sepela ba mo tshwara mokgono la sala no felana mo tronkong jalo go pole gore Jane Doe ga se batho ba kgona go identify setopo sa gage ene Jane Doe ga se batho ba kry-a motho a mmolailego okay ene go gopola ka ngwaga ola wa bo 1984 di-fingerprints technology di be di se gona go be go se easy gore ba kgone go dira di-fingerprints ke ka baka leo e leng gore Jane Doe ba paletše ko gore ba mo identify ba motse gore na ke ena mang so ka la jaanong ke 15 years after jaanong di-fingerprints technology di gona ba ile ba testa kere nako ele ba dirile kore e le gore di-fingerprints technology di be di se gona mara ba ile ba tša di-fingerprints ba dire kore bona ba dira test ka moka tsona ba tša di-fingerprints ilo ka moka tša gore ba tlo dinyaka tša botlhokwa le ke ba mmolekile mara ba tswa gore information la re sana le yona ge e le gore santse di di-test re na le information ka mokana ga yona so 15 years after Jane Doe a tlhokofala ba ile ba thoma go dira di-test tša bona jalo le jalo di tša di-fingerprints gomme ba ba le matlhatse ba kgwetse di-fingerprints tšela tša kgona go matcha di-fingerprints tše ngwe tše le gore kgale ba ena le tšona gona ka mola kgolegong ba thušitše keng Jane Doe na tšela sa phela o ile a tshwarwa ke maphodisa ke nto e ba thušitšeng ge nkebe a senke a tshwarwa di-fingerprints di be di tlo tšwa mara still ba se kgone go tswa rena ke ena mang ka boka la gore ba sena any information gore ba kgone ba le more information ba thuša ke nto la gore ge motho a ka tshwariwa and then a tla tlhokofala ka morago go easy gore ba identify ka di-fingerprints ka boka la gore ba tla tša di-fingerprints tša gage ba di-testa ba di-matcha le tše e le gore already ba na le tšona so ge ba setse ba ena le tšona and then di matcha goba kaone kudu ba kgona go mo identifya ka pela so le bona ba ile ba follower steps tšewe ba identifya ba testa di-fingerprints tša Jane Doe gomme ba kgona go di-matcha le tšeno ba kgotse le gore motho e le go Jane Doe ke nnete sale a tshwariwa e be le a minor offense nto a e dirilego ka ba boletse gore ke motho wa di-drugs o be kgotse le gore mohlomong ebile ba tshwaretse tšona di-drugs goba mohlomong ba tshwaretse mohlomong go kgwetse a nwele jwala mo tseleng jwale le jwalo
ba kgotse le gore lebitso la nnete ke ena Margaret, sefaneng ka se bolele re nke bolele lebitso fela, ba kgotse le lebitso la nnete ke ena Margaret. So ba se no kgona go kgwetsa lebitso la gagwe ba kgotse le gore kore jaanong kore ga ba lebeletse lebitso la le sefane sela ba kgotse le gore gape bo Margaret ene ba sefane sela se matchang sefane sa gagwe ke ba bantši, ba thoma go ntšha mabitso ba bolela mo newspapering, ba bolela mo di-radiong jalo le jalo, ba ntse ba founela list ele ba ba founela ka list jalo le jalo. Mafelelong o tse gore bona ne ba founela around Pennsylvania, ga ba sa kry selo ba thoma go founela le ka mo di-stateng tše dingwe like bo New York City jalo le jalo. So mafelelong ga ba founa ke nnete phone ya tshwara ke mmago yena Margaret e le go Jane Doe. Okay, nampile mmago Margaret ke ge a tla a tshwara phone ela, and then ba mo tlhalose ba motšha ba rena ana o na le ngwana o ba rego ke Margaret. Mosela a bolela a re eng ke na le yena, ba motšha ba re wa tsa re ngwana gago ka ena, mosela a re ga ke tsebe. Okay, ba re the last time mosadi o ga bona ngwana gage o e le go lebitso la nnete ke ena Margaret, o e leng gore maphodisa ba bego ba mmitša Jane Doe e be le 20 years ago, mengwaga e 20 ya go feta. So go raya gore mosadi o ba sa tse gore ngwana gage o ka ega naga, ngwana gage wa phela go ba jwang. Mosadi o rile ga a tlhalosa, maphodisa ba ile ba ya kua go yena ga gage gore ba kgone go mo tlhalosetša dilo ga botse, le yena ba go tswa molomong wa gage gore na o diragetšeng. Mosadi o ile a ba tlhalosetša gore no ngwana gage o ile a thoma go ratana le motho o le gore ke motho o mogolo mo go yena, like o ba monna o mogolo mo go yena, ene ngwanola o ile a thoma go ja di-drugs le majwala jwale le jwalo. Monnola o be a mo fa ditšhelete tša go reka di-drugs e le tsela ya gore a kgone go mo controla. So ngwanola ka mo gae ba thoma bola le ena, ngwanola ga sa nyaka go theeletša batswadi ba gage. One day mosadi ke o re a betha ngwanola ka tlelapa, gomme ngwanola a nama a ngala a tswa ka gae a bethiša lebati, a nama a subeletše, mosadi a senka sehlela a sa kgona go kry-a ngwana gage. That's why e le gore mosadi a senka kgona go tseba rena go diragetšeng ka ngwana gage gore o sa phela goba jwang. Yena o ipotša gore maybe o sa phela, mohlho mongwe o sa ngadile, mohlho mongwe o ile stateng se sengwe gape. Re gopola gore naga ya America ke naga e kgolo kudu gampe. Okay, and then mosadi o ba rile ba ntse ba motšha rena o ka ba ile gore o suspecta mang. Mosadi a tlhalosa gore yena o suspecta yena mono a bego a ratana le ngwana gage, lebitso la ba re ke Peter. O ile ba botša sefane sa Peter gore na sona ke sa ga mang. You know ba difaneng ka se kgone go di bolela ka gore ke di-true story dilo jeke. Okay, a mmotša gore lebitso la ke Peter, gomme ba ile ba thoma go monyaka jwale Peter o ba monyaka, ene ga ba tlhalosetša mme ola o ile ba botša gore Peter o be a reila di-trucks. So yaanong ge detective a ekwa gore Peter o ba reila di-trucks e boela kae, e boela go psychic. Psychic o mmoditše gore motho a boleleng Jane Doe o be a reila di-trucks goba mohlomongwe o sa reila di-trucks. So mare yaanong ya ba re mosadila since Peter le ngwana gage ba sepela mola, le ena a senka tlhola sa bona Peter a tsona Peter o mo kae ga naga. Jale ya ba gore maphodisa ene ba santse ba thome ba nyakane le Peter, ba mo nyaka mo di-stateng tša go fapana jwale le jwale. So the following day ya gona ge detective a sena kopana le mmago Jane Doe, detective a founela psychic. Ga ntse a founela psychic a mmotša seemo sa ditaba, psychic a thoma ba le dipono gape, di-visions. So psychic mola o bona monna o wa o reila truck, o bona ebile a tsena mo truck table, o bona monela ebile a tshwere sekerete, mara ga a bona lotse ka moka tsona a kgone go bona sefatlhego sa gage. O no mmona ka mo masaeteng, o no mmona ka mo morago, ga a kgone go bona sefatlhego sa gage. So o bona truck driver ola a fitlha mola truck depot, a phaka truck ebile a bula lebati ebile a etswa ka mogare ga truck. Ga a seno tswa ka ra truck o bona ka mo morago fela, kore o mmona ka mo morago, o bona magetla jwalo jwalo, o bona le hempe a e aperego. So o a bona gore monela o apere hempe e red ya check gore ya scotch, so ya ba le boredi. So psychic gantši a bona dipono tšewe ebile o thoma nkgela le ke metsi, o nkgela ke monkgo wa metsi. Yaanong ga nkgela ke monkgo wa metsi then yaanong intuition yona e thoma go tsena jwale.
then automatically o thoma o tseba gore go raya gore gona mo truck depot ye e le gore yena truck driver ye a phakileng gona go raya go na le metsi mo gauso go na le bridge santefa le bridge leo ke le bridge le lefeng the Brooklyn Bridge ke lona bridge le la Jane Doe a latlhetswego mo go lona. So ga sena go fila goba go sensa lo kwa monkgo wa ona metsi a uwe a buša gape a sensa gape gore motho ke a serial killer ko rianong mangele ba mmotsa gore motho ga sa bolae Jane Doe fela o bolaile basadi ba bantši o na batho ba bantši ba le gore o ba bolaile. So jaanong after dilo tše ka moka tše le gore psychic o di bone ga sena go di botša detective yanong go raya gore santse a nyakane le Peters le driver ola. So mara ga tsebona driver eo ke mang mara se se le gona kore santse a thome pele a nyakane le monnola ba rego ke Peters o e le gore o bego a ratana le Jane Doe ka nako ya ge Jane Doe a tlhokofala. So o tsebe gore jaanong go raya gore ba ya go Peters mara jaanong ga bana botlhatse bo bontšhi ga bona botlhatse bo e le gore bo ka dira gore a tshwariwe. And then ba ya go Peters mo e leng gore ba ile ba nyaka gore mohlomongwe Peters a dumele go dira di-DNA test Peters a gana. Kwa nageng ya America go na le letse le gore ba re batho ba na le di-rights so o ka se force motho gore a dire di-DNA test go suspecta motho ka ntong gore a ka ba dirire molato o moitseng o ka se mo gapeletse gore a bolele wena a sa nyake ge a dumela go bolela le wena o tlo mmalela di-rights tša gage e se detective o mmalela di-rights tša gore a tsebe gore o na le di-rights tše e leng gore kore o na le di-rights mo e le gore a ka bolela le maphodisa goba ga a sa nyaka o bolela le maphodisa a nyaka go nyaka lawyera a nyaka lawyera pele a bolela le bona through a lawyer. So yena Peters ba ile ba kgona gore ba mo kry-e ga ba mmotšiša ka Jane Doe a bolela gore le yena gale a sa mmone ke gale a kgaogane le yena kore a bolela ntela gore ge e le gore Jane Doe o tlhokofetše after ga sena o kgaogana le nna ga ke tsebe selo ka yena ga ba mo kgopela gore ba dire DNA test a gana ba ka se mo force. Okay ba rile bantši ba checka diaparo tšela tša Jane Doe tša bego a di apere ba ba le mahlatse ba hwetša piece ya moriri piece la ba e kry-ile mo diaparong tša ba hwetša tša moriri o le gore ga se wa gagwe o pele wa Jane Doe ko morediše so ba hwetša piece ya moriri o wa kgale e itseng ba hwetša le gana mola godimo ga lepa e lela ba tšea ona moriri ola ba ya ba dira di-DNA test gomme mahlatse wa re di-result tša re ge di boa tša metšha DNA ya Peters ba tseba re jale re mo tshwere. So Peters ba ile ba mo tshwara ge ba sena go mo tshwara ba re pele ba ka tla ba re ba mo charger ka molato pele a ka appeara pele ga magistrate. Peters ya ba re wa tlhokofala ka nako ba mo tshwara ba Peters o ba ena le bolwetši ba kankere ya ba re wa tlhokofala pele a ka bolela pele ga magistrate gore ke nnete ke nna ke boleleng Jane Doe ke ka mokgwa e le gore at least mare ba ile ba kgona go kry-a mabitso a nnete a Jane Doe gore ke ena mang and then ba ile ba kgona go kry-a le mmolai wa gage. So ya ba nthela gore spirit sa Jane Doe jaanong se tla robala gabotse ka re jale ba kgone go kry-a mabitso a nnete ba gabo ba tsebišitšwe jale ba tseba and then le mmolai wa gage wa tsebiwa gore ke mang ebile ba kgonne le go mo tshwara le ge e le gore o tšhile a tlhokofala ka pela. So le gopola gore ke sona ka mokgwa se felang ka ona story sa Jane Doe le gopola gore the main purpose ya ge ke le botša story se e be le go le botša e be le go tšweletša mekgwa e leng gore di-psychic di bereka ka gona. So di-psychic di bona goba nka no re di šoma telepathically motho e le gore o na le a psychic gift telepathically ke ntela gore let's say wa kgotsa e le gore ke na le dimpho tša bo psychic immediately nka re ke dutše ka gopola something ka wena o kgotsa goba mohlomong ka no go gopola
o kgotse le gore immediately ko gopola ka nako e nngwe le wena o nkgopotše, le wena ka nako e nngwe o naganne ka nna. And then e se gale maybe within few minutes or a few hours ke tlo bona o setse o mfounela. That's telepathical. Ke kgona connecta le wena, na lwena re kgona connecta telepathical, re kgona connecta le re le kgole le kgole. O ka re o ntse le gana mo South Africa wa connecta motho le gore o ko America moša mawatle telepathically. And then e šoma jwang gape telepathically ke ntse la gore o kgotse o dutse mo le dutse gona, whether o na le motho mo gaufi le ena goba motho o kgole le wena, mara kgotse le gore then whatever motho la ntho a naganneng le wena o e naganne. So confirmation e tlotla jwang a kere wena o e naganne pele as a psychic, yena kore wena o tlala ke ntho le gore motho la o e naganne, motho o naganne tša di naganneng, then wena e go tlele ka mo monano wa gore motho la moketekete o naganne 1 2 3 ka se sebaka. And confirmation o tlo e kry-a jwang ga motho la immediate kore after a few minutes or a few hours o sena o e nagana ntho we motho la o bone a o founela, and a o founela ka yona ntho ene la o e naganneng wena o ile wa e nagana ka yena. Goba mohlomong a kere you are a psychic, o na le di-gift tša a psychic, then motho la a kere o na le mathata, mohlomongwe ke mathata a ditšhelete goba mathata ka ra lenyalo la gage, mohlomongwe le dilo ba nagana re mohlomongwe nka booka consultation le koko mamang goba nka nyaka thušo mabapi le mathata ka ditšhelete go koko mamang, maybe a nthuše ka dipheko tša gore mohlomongwe ke kgone bona rena mohlomongwe mabaka ka ditšhelete goba business ya ka e ka sepela gabotse na. And ya ba re nako tšentše wena o nagana ka ena gogola le ena immediately o naganne ka wena, and a re ga a nagana ka wena immediately a tlela ke division goba di-thoughts tša di-business goba intuition ya no mmotša ka business e le gore e amana le wena. So ge motho a tlo o founela, ga yo o founela wena e se psychic o yo thoma a go botša eng ka ena ntho ene la wena o naganneng ka ena ka ena business ene ela, that's telepathically. Ke ka mokgwa le di-psychic di bona ka gona. Number 2, di-psychic di bona ka di-visions. Opelo telepathically ke ntho e le gore e tla ka mo monaganong. Division ke ntho e le gore vision di ka tla go robetše but o se ye ka boroko, o le in between go robala le go tsoga. Di tla gape o se robale le sone o patla mafela mo mpetseng goba o dutse odima setulo then o tswaletše mahlo, immediately o sene o tswala mahlo then dipone tšela di atla. Nako nngwe gone batho le ba kgona bona go ba le division ba se ba ponye mahlo, ba butše mahlo a bone mara dipone tšela tšatla, ke ka mokgwa le division di tlang ka gona. So di-psychic di bona gape le ka tsela ya division. Tsela boraro, di-psychic di bona ka nka no re di-gut feelings, kore o ba le intuition ba bona gape le ka tšona di-intuition. So ka nako e ntši psychic o kgotse le gore ba mo fa senepe, ga ba mmotse gore senepe se ke sa mang, motho o diragalang ka yena, ba no tša senepe sa motho la ba mo fa sona or ba mo fe kobo ya motho la goba anything e le gore ke ntho e le gore e be e apara ke yena motho we motho e le gore mohlomongwe ba nyakang go tseba se sengwe ka yena, ke re maybe ke motho le o nyameletše o timetše ga ba tsebona o diragalang ka yena, ba nyako kušana motho o sa phela or o tlhokofetše goba jwang, ba tša snap sela sa ba se fa psychic, ga ba mo fe any information, ba no mo fa snap sela ba re nyaka go tseba ka motho ke sa mathomo. Psychic a tseba gore motho o timeletše, psychic a tseba gore motho o bolailwe, psychic o ana information ka this person, yena o tshwere senepe fela goba o tshwere kobo fela. Ga se tša ba mfile kobo fela, ga no tshwara kobo ya motho la o tlo ba le division, o tlo ba tlhalosetša ka monga kobo yela gore monga kobo ye o na le moriri o moso, o na le matlho a maso, kore o tla mo tlhalosa gore o rata eng ga a rateng jwale le jwalo. Ge e le gore ke senepe, and then after go mo tlhalosa, and then o tlo kgona kore o tlo ba le ntho intuition le yona e tlo ralo ka phate e kgolo le tšona division tšela tša gage jwale le jwalo, then o tlo kgona go kry-a melaetša e le gore o tla ba mangweloi a gage ba montšha gorena motho la go diragatšeng ka yena, ana motho ke motho le ono ke tšhabela gae na. Ge ke bala di-story tše dintšhi tša bo batho ba America kgotsa le gore di-teenagers tša kwa ke batho le gore ba rata go no tšhaba gae, motho a no ba le ma 18 years o ipotsa gore yena o gotše, so o no decide no sepela gae, o ka kgotsa maybe ka mo gae go na le dikgagano, then mafeletšong ngwana o no ngala a rwala se e leng sa gafihla a sepela, ba no ba bitša gore ke di-runaways. So kgotsa le gore motho le a lega e le gore a gona mo gae nako nga ba tse bona what happened,
wa phela gore jang, mara ka nako e ntšhi ba ne potsa ra wa phela ke runaway. Ba bantši ba na le history ya gore motho wa none o tšhaba gae a tša 3 years a se gona gae or 5 years a tla boa a tla sepela gape jwalo le jwalo. So ke mokgwa o tlo kgotse gore batho ba ba le go tlhokofala mara batho ba di-family members ba seke ba tseba bona ba ne potsa ra o gona o somewhere, just like story se ke sa Jane Doe le bommage ge mmao Jane Doe ba kgone go tseba after 15 years gore o tlhokofetše o lano bona yone potsa ra wa phela somewhere o ngadile gae. So ba bona gape le ka dipono di-psychics gape le ka tsona di-gut feelings yona intuition. That's why go le botlhokwa gore as a spiritually gifted person theletša intuition ya gago. Intuition ya gago ka se le go boditše maaka, intuition ntho kore e tla go botsa dinnete ka nako tše tsotlhe o seke wa idouta. And then ntho ngwe gape ya bo 4 di-psychics di na le di-faultless. Most of the psychics ba na le di-faultless, maybe nako ngwe ka no ba le tle e tee goba 2 goba 3 mara most ba na le di-faultless. Di-class tšela re tlo dira video ka yona mo le ke tlo le tlhasetša ka tsona gore na di-class tše gore na keng tše 4 and rona di bereka jwang le jwang. Re na le re na le clairsentience e lego tle yela ya ke dikwi tša go sensa, ke setse ke dirile video ka yona if I'm not wrong. Re na le clairvoyance ke dikwi tšela tše di tsamaišana le dipono go ba le di-visions. Re na le clairaudience. Clairaudience le yona ke dirile video ka yona le checke ke ele e le gore e sepedišana le go kwa ke dikwi tšela tša go kwa ke yela kgotse le gore o kwa medumo ka mo tsebeng goba o kwa o sebelwa ka mo tsebeng ke yona clairaudience. And then ya bo 4 re na le claircognizance. So ke tšona dikwi tše 4 tše le gore di-psychics ba le tšona. And then re tlatla ke tlo bolela le nna ka tšona ke di dira one by one gore o ka kgotse le gore le wena o na le some of these gifts o tsebe gore okay ke di-gift tše di so tšeo nago le tšona and o tsebe le gorena gift tša go swantse o di šomiše jwang le jwang le jwang, gift tša go swantse o di traine jwang gore di be more effective. Mara o se ka lebala dijo di raloka a big part, dijo tšeo di jago di raloka a big part ka gare ga spiritual gift sa gago. Dijo tšeo di jago go ka kgotse le gore o ja dijo tše dimpe, possibility ya gore o tswalela dimpho tša semoya ke ntši. So go botlhokwa gore o lebelele rona o jang e leng. Number 2 cleansing e raloka a big part ka gare ga dimpho tša semoya. O ka kgotse le o na le tšona mara motho e le gore o tšea nako o ke cleansa goba totalang ko diralo tša mohutonowe then ke bothata. And then number 3 re phela ka ra negative energy ko re phela ka ra energy every day, everyone is energy. Di-objects lo tše re di tshwarago ke di-energy, tšhelete ke energy jwalo le jwalo. So energy kore ya transfera from one person to another, from one project to another jwalo le jwalo. Le ka gare ga room go tsena ka gare ga yona go na le energy ka gare ga room eo. So o tlo dependa gore na energy ke energy ya mohuta mang. Ge e le a bad energy, a negative energy, possibility ya gore e go affect ke ntši. Mara ge e le gore mo mmeleng o ja dijo tše di right, o phela ka o ke cleanser, o dira di-exercise tša gago, then negative energy e ka se batamole mo gaufi le wena. Ge o bona e tla tšhaba ka gore ga e nyake kganya, e nyaka darkness. So and then go ka kgotse le gore wena dilo tše e le gore ga wa tshwanela go di dira ke nete ga o di dire, wa re tšeo o swanetše gore o di dire wa di dira, then o tlo kgona go recognize di-gifts tša gago, spiritual gifts tša gago, dimpho tša gago tše e le gore wena o tlo ba o specialize ka tšona o swanetše o bereke ka tšona. Then o tlo kgona go tseba gorena wena o wela kae and o tlo kgona go šoma ka tsela e le gore mangwele a nyaka re o šome ka gona, o tlo kgona go thuša batho ba bangwe ka tsela maleba. Ke a le leboga, ke sona story sa Jane Doe. A re kopane next time ge re dira se seng gape story.